Pozivam te da se pridružiš našim uzbudljivim online komunikacijskim časovima srpskog jezika. Želim da ti obezbedim jedinstveno iskustvo u učenju jezika kroz autentičnu i opuštenu komunikaciju. Naši časovi su fokusirani isključivo na komunikaciju i traju 45 minuta. Učenje jezika ne mora biti samo o knjigama i gramatici. Želim da ti omogućim da srpski jezik osjetiš kroz stvarne razgovore. Svaki čas će imati unapred zadatu temu koja će ti pomoći da vežbaš izražavanje svojih misli na srpskom jeziku. Bez obzira da li si početnik ili si napredovao u učenju srpskog, dobit ćeš podršku kroz raznovrsne teme. Za dodatne informacije i rezervacije iskaži interesovanje na fluentexplorer@gmail.com. Vidimo se online!